Ngibona ngasekudlalwa ngemali ngani ngoba cala msabantu abo okwazakalayo ngithi ma system iyavela vele ukuthi awafanele bayikerele manje ayifuni namkha kufuneka ukuthi bufundisa amapholisa bona vele kwabona bazifundisele babakhiphe bona babaqine bayathanda ukwapiliza abantu uyasike kho abantu abazilelela ezi-350 abangazange bazifumane kanti kuyayaziwa uba bakhona abantu abaphangelele urhulumente abafumana i-350 phofu bakhona abantu abafana babalilungelo lezi-350 abangazange bazifumane ndifuna kuphandwe ndifuna bagwetywe mfisela ichudu ubaba Ramaphosa ephikweni alithoma kweli I wish libe impumelelo man yazi South Africa kunzima nawuthi uvala ngapha bavela ngale mawuthi bavala ngale bavela ngapha mongameli uhlala wahloma amaphiko aphenyako mara imphumela iba mncane khulu akusikanengi uzibonyana kunabantu ababotshiwe kwabereke embusweni bakhona mara bayihlanzana mara yazini ke sakhele imkhanyo sibone na inoba lore ke tsela ya go ja tšhelete ka baka la gore ke gale ba ntse ba di forma di commission mara a ona modi yang gona go kenne bo Scorpion wa kena bo SIU ka mga gona go no tshwana go na ntho e ntšwelang pele lolu daba kumele liphenyisiswe ngempela uma beke batholakala abantu abakhwabanisa imali zabantu abangasebenzi kumele baboshwe bagwetshwe futhi ukhiye uthathe ulahlele kude ngoba abayicabangele abantu bayicabangela bona kuphela ababereke embusweni akumelanga ukuthi imali le bayithola nabangatholakala ukuthi bayihola imali le ababoshwe mkhathi njengokuthiwa kwamengameli imali le kwathiwa kwasekuthomeni ukuthi ama-350 la wabantu abangaberegile ngibona kukuhle kakhulu umzumzana Ramaphosa sukumisela liphenya mhlawumbe kungabe yehla kancane le corruption ngoba iyadliwa le mali bantu kumele bayithola bese bangasayithola wona mbono omuhle nokho okuzwisa ubuhlungu ukuthi lamaphiko aphenyako aphenye ekugcineni kungabi nomuntu oboshwako alonga lokho kubonakala ngasuthi abantu laba badlala ngemali yombuso mina ngithi umongameli wenze kuhle ngoba abantu bahola imali kazi eziningi babuye futhi bafune nalezi abantu abangaberegiko bona rena batornele bogamara ha re kgotsofalele next wa itse uri mafella kgwedi o ne le tšhelete tsenang o beyang borotho go dimatafola for moteni wako marupizi o sa tistepana neline yabantu ba se tholele imali le ya ma-350 at least ba ba kgone ukuthenga i-12.5 awa ba boshwe